Kimuktir ke Jela Meghalaya ki berkentup ya ke High Court Meghalaya Bar Association bat ke Shillong Bar Association menta ke arpunya trik unailar arjar arpundriu kila pelong ya ke jingya ba ada ke bersedang najan Civil Hospital Shabarek malki point pai sya MPSC Lawal Lashmir poi biang syajan Civil Hospital bat penkut akmat office jang ke High Court Meghalaya Bar Association kenia ke jeng pelong ya kenia ke jengki jang kimuktir ke Jela Meghalaya ha kenia ke nong ba Shillong kelong bandawa naga sarkar badai benweng mardor yau Amit Kumar kumu Advocate General ke Jela Meghalaya ha kene ke jingya bai ba palat hajar ngut ki muktiar kilawan bani shimenta ha na ki khat artali ki district ha ke Jela habakran ha kilat pathai kubor sekretari ke Shillong Bar Association muktiar TL Jarwa ulong ba kene ke jingdawa jang ki muktiar ba ke sarkar ke dai benweng no yau Amit Kumar kumu Advocate General ke Jela kolong halor ke jingkan thok ke jongu hayeng bisyar bagi kente kim shngai ha Shillong Bar kania ke jengkran kala penmong ya ki muktiar markam judan kum kata laya tho bakala dan ke jengkan no persya ya we muktiar bala le klamakor ya ke we ke kena ke badang syai kai ha kani ke kam kani kala jaha ke chamba jong rishmet kam dai ha po Shillong Bar hendrai ke besngosi bala dan kisang balang ke bala penya ya kamat pai ba bat syo badat bat IT pat hasadar police station halor kania kum ki muktiar kila ujor sya ke Chief Justice ke High Court Meghalaya bat ke yang bisyar badan buram kala register mukadama bat ha ke jengsyong bisyar laong bau Advocate General ubaya sait na kebenta ke sarkar ulah kena bagi muktiar kentei kim shngai ha Shillong Bar dai kene ke bala penbitar ya ki ban pelong bakin dawa ban weng no yau Amit Kumar na ke kam kumu Advocate General Ini batai dan sedang nama kita jawapan yang kejelas kini sutro ulang ya balai ni kita ni akan bandingkan kini kejengja masyaallah kaja nadu ba nakrai yang yatib bakadan kejengja ba syak kena ubai bidah ulale lemakor dia kata intern dan dia kena ganglong ada training hakini kamai ki hadir kata ke jimle lemakor kemaklatib kalau ada kata jim shinti ya kaan pada ki wei nak kisah balang dah ke bagi syok tidak ti hadir kata ki gelang itu penjayo polis besar kendailah ti batnata anda kila dek syok dek dat pen ya ya unda pada kata ke jimen sah ki seli ai ki file FIR ki ai bisa bat bisa serendar sikit kulit ti ni kumki namanya saya ni omba beri boleh kamsinya budi benar kai tambah kamdai batemba mono tunuan simet ai kti nama pilih kani kalau ke jingkeno mono kila bansa keno kile keno pakam bat hadin bakadan kata ke jingkeno pangidan hakini ka imlang salang kepada ti ai kanun kamarang golomba nakalian jong kita kinong syaban ben kilet siki kulit kenang baki kulit kilet keberan kam dah bakin tokit kam bat baladalap bakil ale syai kam ka an kedalam penstan ndre kam dai bat kenya no kin shimet anya kti nomor what malada what if lalina ba utau beri bisa kena la syai kut la oh kadai tang kajing don daw ngapong ni beri ndre in general malada shim belum ya ke kajing jakam bahar hi ban shimet anya kti dia din bagi dan nak kata kejing snow kejing sutu dia ni ku berkenhun jadi nang isakan kepada nak Shillong Bar mana ke High Court Bar ni let ni kendo Chief Justice jang ke High Court ni ni ke jinja ni subha bafin nak kalian nak joki bafin pe nama boleh ban island ni beruburi usim ya ke anak keti kamlang ke bahar buat bagi kulit tu apa ki nama kulit ni tempau apa Chief Justice kene ka khandai lagi kene jaka ka polis CCTV ba ke police control room dan tepat dan kan ke jinja ba ke balong law and order situation dan ki kumar dan dia bedan pun kataru kamdan ta nakalian juga polis bakin yashin bakin dewan dan pen jajai ya kata ka jinja andre buru ka show ada parit ta ti hadu benda polis ta sadar yes isu uji kalau very simple kerana tanda begitu undai ban ailan angin cuma
yun bikin sim mek anya. Lada ule kam sini, lada kadang ke anya. Limba ke kulit so bikin tokit. Bad hadin kata kadang ke anya pada lada lalap. Limba kata ke jimi tokit. Bulale aja kan kadang ke amen pun stop. Bad nakalian jungi ke silong bar lek mengampi. Masih tip itu ke jinja, nomor kalau haka lapoi haka media. Ni yang suspend yang ni boleh sendiri. But ni ke suspension kalau ba lada kata ke jimi tokit. Lada lalap ba ulale sisai kam kemud aya kata jelong member apa ni ke association ke jubiru nginter menit no. Kita ini kesenjam itu ni mengalale. Ti halor jo kata ka jilek tu ni kendu chief justice ila sim kiai kata ke mat ke lara. But ila file dia kata sumodo repetition. Kemud baka dia kata case baka hakut ni telah sinti dah ke ba la pelong parti yang ni akum ki association kata dalam lembar hakut ba bat akan yang persyak ketika state kemud ketika jelah nomor play haba ya ni kata ke state kedai bihi bukan ai ke jubab ke kot nomor baku mangong kini ke jinja kalong ni pempa kali ke failure nak kalian ke state government kong terikam nak kalian ke state berhabadan kanu ke crime lagi ke jinsin ke anya ti start state mechanism ke nak kalian bulet mate lakam dia kata kes hadin bakal adon ke hearing first hearing ke dia like kuin tadi bad hadin kata apa kasadana ke like tadi ka like kuin tadi to layak kata jinget tai ko ka iya ke syariah ko ko ndai ka like tadi fokus aja Rio ke baca kalau anak kalian jong ka ko kat kadang keli ya ka ya ni Amit Kumar badai advocate general kat bana keli ba boleh kita ke state police mah kimla bante lakam nama boleh kalau beain berpinil ailat ini nama boleh kena lu Supreme Court tu kalau ada ki ruling ki judgments ki jongka kirai ki jongka ba omsha yanu prinsip mereka anyakti kata ke bagi orang ke mob violence mah kende bensha bandan kata ke mob violence dan ni kata ke mob lynching penilai bor bedo pada manusia so bom dia kata ke Supreme Court lu kelakaran syai dekat padang dan apa dia kata ke jingsya kali ke bejur nak kalian ke kot kapoi penman sakaba iji wa uni Amit Kumar ong ba jingsya kani ke jingja boro kaja nomor ke bar association ke fail ba ke kenhun jungi ke bar ila fail ke banyada gitu dekat jikali jungi kalau balada kaja kamar kani ke jingja kemensyong iki kamde baja apa bar association ke jungi kerja ke private chamber, kamu ke private office, jom tahu nomlek. Maka tak kerja yang kena kan baru dan kata kerja yang sini kerja ke private chamber. Kerja kali hani kalau baik, lada ke komplain sini kemuan, lada kanu kerja ujuar sini kemuan. Tu kemuan kini kentua bani ke bar film. Tu kemuan nak kalian jungi ke bar association. Kebadan syukur mbak, ni ke bar association dan kedai ada news pangut, kisan ragi di saus patam.